akukho safe yabo na nama-fake account lapho so shuni manje ke phela ngeke bekutholeka abantu shuthi Facebook nje ukhona bangimenshine vele bahlezi bengimenshina nje abakusendela ama message kuphela ku Facebook abafuna ukuthinta liphi page uthembeka bani Themza la kuno 31k followers lapha email awutholakali ngama emails ikhona email yabo abavele email yes email ithi thembekameltha@gmail.com ngathi ngizodinga ukuthi ungibhalele ngeke ungibhalela hayi ngeke mhlawumbe ngizokwathi ngiyifake yabo ngoba phela abantu khona abanye abangawazi umeltha yabo nami nje bese ngigwinyekile nje umeltha ngithi umelthwane la yabo igama lami lesibili umeltha yona igama lesingisi abo behlakaniphile kwabazali yes